ngā tai whakamihi ki runga ki a rangi nui, ngā tai whakamihi ki raro ki a papatu anuku. Ko mātau tira tāngata kei wainga, tātu ki ngā hau e whā, rauranga tira mā, tēnā tātou, tēnā tātou, tēnā tātou katoa. Kia ora. Welcome to Te Ara Reo Māori Education Resource Video 2. Format of this video follows that of the first, whereby you will be introduced to a short story, followed by a series of exercises taken from that short story. Remember, when doing the exercises, a question will be asked, a pause will be given to allow you to give your answer. This will be followed by the correct answer. So let's get into it. Whānau, kia manawa nui. Kia kaha. Kei whiarahui, kei whiarahui, kei raro I te tepu. Karekau, kei muri I te tūru. Karekau, kei roto I te kāpata. Kei runga I te tārere. Karekau! Oh! Kei konei te taia o rāhui. Oh! Kei whiarahui. Oh! Kei konei. Kei runga I a pāpā. Tukua! Tukua! Anō, anō, anō. Kei raro I te tepu. Kei muri I te tūru. Kei roto I te kāpata. Kei runga I te tārere. Kei runga I a pāpā. Long ago, in a land far away, lived a magical people called the Māori. Set in the forest with two trainee tohunga, listening to their tutor's astral travels into the future. He told them about talking to people on a telephone? Driving a car? Amazed and bewildered, they too wanted to experience this. So they asked him if they could go. He agreed, and off they went. Ka pai, pātai tātou. Ko te rūma horoi tēnei, he puoto tēnei, he uwhi tēnā, he wāhi tuku para tērā. Matua, he aha tērā. He panini ho tērā. He koro,
Ia ha tēnei. He parai he niho tēnā. Ia tēnei. He hopi tēnā. He hopi tēnei. Ko te ruma moi tēnei. Moi ngā tēnā. He kāpata kākahu tērā. He prai ke te ēnā. He koro. He aha tēnei. He pani ngutu tēnā. He koro. He aha ēnā. He kākahu moi ērā. He koro. He aha ēnei. He paraihe. He heru ēnā. E hoa mā. Kua haere tātou. Ko te kihini tēnei. He tēpu tērā. Pāka makariri tērā. He tō tēnei. He koro. He aha tēnei. He pēke paura prawa tēnā. Ka pai. He koro. He aha tēnei. He tahi tēnā. He koro. He aha tērā. He tikera tērā. Ka tira! Kua haere tātou. He puoto, he mihini horoe kākahu, he mihini whakamaroke kākahu, ērā. Haututu, kia tere! Ko te ruma whānau tēnei. Ko te tūru roa tēnā. He pāka whakāta tēnei. He reo irirangi tēnā.
E koro. E ha tēnei. E kōpai puoro tēnā. Ora. E koro. He ha tēnei. He ripene kiriata tēnā. Haere tātou. Me maumahara, kia ata titiro, kia ata whakarongo, kia pai ai ngā mahi. Ko te rūma horoi tēnei. He puoto tēnei. He uwhi tēnā. He wāhi tukupara tērā. He pani niho tērā. He parai he niho tēnā. He hopi tēnā. Ko te rūma moi tēnei. He moinga tēnā. He kāpata kākahu tērā. He praikete ēnā. He pani ngutu tēnā. He kākahu moi ērā. He praihe, he heru ēnā. Ko te kihini tēnei. He tēpu tērā. He pāka makariri tērā. He tō tēnei. He pēke paura prawa tēnā. He tahitahi tēnā. He tikera tērā. He puoto. He mihini horoi kākahu. He mihini whakamaroke kākahu, ērā. Ko te ruma whānau tēnei. Ko te tūru roa tēnā. He pāka whakāta tēnei. He reo irirangi tēnā. He kōpai puoro tēnā. He ripene kiriata tēnā. Kia ora! That was very good. Ka mau te wehi whānau. Hori and Hine are arriving home from work. A strange surprise awaits them. He tangata kei te kuaha. Kia ora, tēnā kōrua. Kuhu mai. Tangohia ngā hu. E kapu tima kōrua.
kai korua. Kei te pēhea te whānau. Kei te pai. E aha te tainga. Whitu karaka. Me haere nai nei. Hei konei rā. Haere rā. aha te wā, me waia atu, ki te roku, Wow Busters. This next unit will help you identify days of the week, how to ask the time, how to tell the time, and it will also identify seasons throughout the year. Let's take a look. Mane, Tūrei, Wenerei, Taite,
Paraire. Hatarei. Rātapu. Mane. Tūrei. Wenerei. Taite. Paraire. Hatarei. Rātapu. Ok, whānau, karawhiua. 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 Kia ora. That was very good. Ka mau te wehi, whānau. E aha tēnei rā. Ko te mane tēnei rā. E aha tēnei rā. Ko te taite tēnei rā. E aha tēnei rā. Sports day. Ko te hatarei tēnei rā. E aha tēnei rā. Ko te kirihimete tēnei rā. E aha tēnei rā. Ko te rā meke tēnei. E aha tēnei rā. Ko te tauhou Māori tēnei rā. Kia kaha tonu. Kia kaha tonu, whānau. E aha tēnei rā. E aha tēnei rā. E aha tēnei rā. Sports day. E aha tēnei rā. E aha tēnei rā. No mai rai te iwi e. Kia ora. Ko Milamina Rogers tēnei mō te ara reo Māori. Kei konei tēnei rā, ki te pātai atu, te pātai nui o te ao. E hia o tau. Haere mai. Tēnā koe, tua koe. Tēnā koe. E hia o tau. E ono o ku tau. Oh, he kōtiro a tāhua koe. Tīrangi. Kia ora. Kia ora. E hia o tau. E ono o ku tau. Ka haere koe ki te kura? Ai. Ko te hia. Tōku mapi mairia. Kia ora. Kia ora tahuaroa. Kia ora. E hia o tau. E o toru o tuku tau. Kia ora hana te kōwhai. Kia ora. E hia o tau. E waru o ku tau. Oh, he hanga mea pai ki a koe. Te ahi kirimi. Ai, kei te pērā hau hoki. Kia ora anō. Ko ai tō ingoa. Ko mari ahau. E hia o tau. E rua takau matahi o koe tau. Ai. Kia ora e ko. Kia ora. E hia o tau. Oh, kei te pai tērā, kei te pai tērā. Aroha mai, aroha mai. Tēnā koe. A tēnā koe. E hia o tau.
Malamina Rogers tēnei mō te ara reo Māori. This is a handy hint, whānau, just to help you in your learning. It's relevant to asking people, how old are you? Or, e hia o tau? Don't be too quick to run up and ask this question of kaumātua, or our older men, or our elder women. Why? Some of them don't necessarily want to share that sort of information with you. So in order to protect against an unexpected reaction, keep questions such as, e hia o tau, to people of your same generation. Nera neni Leanne. Kia ora. Ko Milamina Rogers tēnei mō te ara reo Māori. Kei konei tēnei rā, ki te pātai atu, te pātai nui o te ao. E hia o tau. Haere mai. Tēnā koe, tua koe. Tēnā koe. E hia o tau. E hia o tau. E hia o tau. E hia o tau. Your turn now, whānau. E hia o tau. Malamina Rogers tēnei mō te ara reo Māori. No mai ra e te iwi e. This brings us to the end of Te Ara Reo Māori Educational Resource Video 2. We hope you've enjoyed it, and we hope it's assisted you in your learning of Te Reo Māori. Remember, kia kaha ki te kōrero Māori. Kia kaha tonu rā.